tuma chuan installments kan en tonga hemi chapter kan lu ma khan part 1 le part 2 lama khan compound interest chung chang te kan soi kaya amount direct kan zon le installments kan ti chung chang hi dang lam na ka soi chho thuak na question kan lu chil main ti chuanin text question kan lu chil don ani zuala khami ho sapa ni kha mo zuala khan athian pa thanga hena hian tuntuma chuan sang kha zariya ta phuk tira ti da ngo sang kha zariya ta phuk tira ni chuan he sang kha zariya tak hi principle kan ti khala ni mai ta chuan kum ni nuwa min rule donia anin ti kan ti kha 2 years ani ta a time kha he time an le mai ta chuan a percentage kha 25% kan ti tonga 25% a pungin rate of interest kha anin be felani chuan exam nge rule le pumpui tur to pa he pana don le pumpui tur kha amount kan ti khani ta ni chu amount za chu kan chu chwa don chuan formula kan lo nei to sa kha chuan hela hen ti han karon tlar ta thei hi an bultan na sang khat zariya khalo ni ta se ta hian sang khat zariya hi bultan nan principle ani ta ni hei hi tro rate of interest atan khan 25% pung turin anin be fel ka tia chu 25% lo da taila chuan hei hi rate of interest khan ta ni chuan a time period kha kum ni nuwa anin rule dona 2 years mo hei time khan ta ni chuan a to pa khanin exam ye pumpuina don leang zuala hian a hena kir le tur kha amount kan ti khani ta chu kan chok chok chin doni hemi cho chuana formula kha helai kan nei ang khan amount is equal to p 1 plus r by 100 to the power time ti chuan kan p chu sang kha zariat khania 1 plus rate tak kha 25 ania by 100 to the power time kha 2 ni tani chuan amount is equal to 1800 tata can I cancel thaya 5 5 for 25 5 2s are 10 5 0 are 0 lakat thaya 5 1 is 5 5 4 is 20 omje chu 1 plus 1 by 4 square angani chu hey 1 by 4 a chang toni chuan 1800 hemi LCM lag dan kha chu 4 1 is level khani tama se shortcut dan ka fil to cheu kha an waya 4 zek top bula 4 le hemi 1 khan bel hal mai ula 4 plus 1 to 5 ti khan shortcut mayang chuan into square 5 by 4 helai kha LCM wanga chuak ani ti part 2 ka soi to kha hei po hi 5 by 4 kha pani hetia square la ji ai khan foi ni khatia ka zia phei mai khana thei ti te pokan soi vek to khani ta chuan multiply ni ta hei amount is equal to kan cancel to nan hey ngom zia 5 by 4 5 by 4 ni mo he daina cho no na ka chu tilang le tai la 4 4s are 16 tro chuan 17 18 2 la bang 20 to 4 5s are 20 0 ni tani chuan 2 2s are 4 2 2s are 4 2 2s are 4 2 5 are 10 tro 2 here na cancel thei to lo ve ka maro chu kan cancel lu yang e point in 2 to 5 ka han divide don ti na ngani maya 2 1 is 2 ta hian 2 la thaila 2 1 is 2 ta hian 5 la thalela 2 2s are 4 tro 5 minus 4 1 and yep point lo ma 0 2 5 are 10 omje chu 112.5 in a han cancel thei to ti na ni chu 112.5 ti chuan an huai chu ral ta achung a ho zong chu hei kan multiply khom vek doni 5 5 are 25 into 25 into 112.5 5 5 are 25 5 2s are 10 11 12 5 1 is 5 6 5 1 is 5 2 5 are 10 2 2s are 4 5 2 1 is 2 2 1 is 2 5 2 6 11 5 6 7 8 2 2 8 1 2 ta hian point hi last digit dot a oma vain ta in da venga 2.5 amount chu atopa hena le pumpui tur chu cheng sang kha zariya da tang khan 2812.50 angani chu price mo rupees
2812.50 hey here amount to 2812.50 chu mi om zia chu zuala khan thanga hena khan sang kha zariya da puk tira kum khata 25% zela pung anga kan chutin kum ni chung anin puk saka ti chuan atopa rul le ngai za chu sang kha zariya lek ni thin kha sang hi zariya le som pani le duli ina ngai chu hei hi I amount chu lo ni ta ni atopa don hlok le pum pui tur chu amount formula calculation chu kha lo ni ta chuan zona dang omelette hei chu ti han ti chinang alet zong in mathematics rank chu formula hi abin kan ti don gani alet zong in man le thei thina ni and dinan amount hi minron pesa ta se equation khan mo adon hlok pum pui hi min peta se chuan atira an bultan nazat principal zo khilo shelo ta se atopa han kum ni nuwa khan zuala khan tizat hi donga kum khata 25% zel pungin ania time 2 years ania mana atira ipuk za ka thein hil dei mai a thanga hian a dik nge lom hei hi lom atia zualan a ka hla chiang tom ya lo exam nge kha ti in principle hi hriat le ngai don zok ta se principle hi hriat le tum don ta se he lai formula hi kan han song bol deuh nga principle tan formula changle dei theini omje chu amount is equal to p 1 plus r by 100 to the power time khani ta dro p zo khi zona lo ngai dei chuan zon tur kha ama in a ang hian a kan zon don ka chuan a kha mai ta na om wa hei chuan helama hian a zon na tur formula kha bor lui mai nei khatiang deuh khan p zo khi zon don chuan ama in om tir veila mo khoi lampanga helama hian ai nang renga an om na lam kha chu chuan le lampanga adang zong kha da khom taina chumi om je chu ti hian a ti theita hey a is equal to px teloni ta se into x telon ta se akara multiply am chon x equal phaya a hnuai hena chuk thamei dona a by x anianga p kha ma chu in om to nga ti chon p ta na a formula zon le theina chu hemi hi ni ta ni khatiang khan helai bracket pum pui hi p ne na anin kara takhian multiply om ta ni helai p ne na in kara in multiply ta hena om ta hemi bracket hlom top helai n zong zong nen hemi hlom top hi keng thaila a hnuai a chuk thamei se mo a hnuai khan 1 plus r by 100 to the power time hi keng thalokila p ama chen om to ta ni hei zong hi I keng thaloka a hnuai chuk tir tina ni chu ani chuan p cho chho don chuan formula chu hei lo ni ta p cho chho don chuan amount 1 plus r by 100 to the power time kha lo ni vele me tina ni hei hi ale zonga amount an pek de principal I cho le du zok don chuan tina ni chu omje chu atira anin puk sak hepana abat saka kha aleiba taka kha hemi aleiba kha izong le du don ni chuan atopa amount hi question in on pek sa bok chu chuan imang tangkai nga izong le don tina ni chuan kan zong le hal sinanga kan formula kan derive dan chu p ama chuan kan da a hnuaya hei zong hin chuk anga ngai khani ya 1 plus ta chuan p hi cho chho chat kan tum ven amount kha 2812.50 khani ta tro amount place a chuan amount kha da mai tu ni ta chuan 1 plus r kha 25 ani by 100 tro to the power time kha 2 ni ta chuan p is equal to 2812.50 top pana je the 0 isu ziak tel du long mai ro poi chuan lo helai han point no 0 kha chu al zia lo thea duli ni ti an ti nan ka zia mai me ni kha chuan an huai bor hi cancel taila 5 5 25 tho helai mi tho kha ni 5 2 0 10 0 5 1 is 5 5 4 0 21 by 4 more 1 plus 1 by 4 to the power time 2 kha la ta chuan p is equal to 2812.5 divided by hemi chung kan cho kha chu helai ne khai nang renga LCM an wire 4 ni ha langa 4 1 is 4 plus 1 ani dona 4 plus 1 direct mai ro ka ti kha 5 ani anga whole square ala om ta ni chuan p is equal to kan ti ta 2812.5 no an huai he tianga divide a om reng chuan ka soi fo thina x by 2 by 3 ten ta se he 2 by 3 he ta si ra in ling chho thina
3 by 2 in a chow hey chow the ni kha simplify a khan akal phung shim shim ani ta ti chuan hey hi aro in let chow nga ta into 4 by 5 pan hi ni wa in voi hi aro in let chow 4 by 5 cancel tai la hey hi 5 1 is 5 5 are 25 3 la banga 31 to 6 are 30 1 la banga 12 to 5 2 are 10 2 25 to 5 5 are 25 9 point lo mani chuan 5 1 is 5 5 1 is 5 5 2 are 10 5 5 are 25 9 point alom le bokani chuan ala bang song chu 112.5 le 4 pa hi multiply tur khanita 4 4 is 16 16 le hey multiply sinang 112.5 into 16 4 4 is 16 ani kha chuan 6 5 are 30 3 in hand 6 2 are 12 13 14 15 1 in hand 6 1 is 6 10 and 7 6 1 is 6 draw 1 5 are 5 1 2 are 2 1 1 is 1 1 is anita 0 5 plus 5 10 ania chuan 7 8 9 hen and 10 1 in hand ania 6 7 hen and 8 ania 1 and about 1800 point he digit kan nuwa omjon digit kan nuwa daila principal chu 1800 sang khazariat kha achuak le lwele chi tina ni chu hei atira anin pu sak tak kha lo thei hilta poni se sang khazariat kha chuak le lwele tho tina ni hi ale zong in mo kha he formula hi a ta na mo p ta na zon na ni ta chu chu tu na hian installments ang chi hela hian installments chain ka da he installments ang chi kan zon don chuan amount formula hi kan khoidang lamanga he kan hmang jok don ya he man kan tum don ni principal atanga lu pui zel in so chu kan kal puyang ti chuan ta hen kan formula man tur ber chu ziak taila p equal to amount divided by 1 plus r by 100 to the power at noi jok time hey hi kan pang chho don ni chuan tuna kan thil chome ka hi akal phung chu zualan thangan hena sang khazariat apuk tira principal ania chuan akum le chi akum khatna khan thanga chuan engmarul lawa akum le akum ni na khan arul ta huk ta chu arul huk ani chu hei arul ta huk ani topa kum ni chunga puka kum khatna arul mi alawa kum ni na akum ni apuk le apuk ang hun chi khan kum ni na khan avai na rualin heti zong hi ape arul le tinani chu hei hi tuna kan zirina minshil tum chu ni leiba chinchiarwa hei leiba nia kum khatzela apung paranamin hei hi nita chuan hei kum ni chung ania hei hi atopa rul le pumpui tinani chu a compound interest akalo chu du mai mai taila hei hi leiba nia apung ania apun chung ania atopa hlok na pumpui kha zuala hena kir le khanita zuala hian kavan hlok tak em atira sang khazaria chiamin puk saka tuna jon tizat la hi kalo dongta atia a hlok na chauka compound interest ani ti poka soito ha compound interest lo chu du mai mai tawla chu he amount na tang hian atira anin puk tira kha pai ta se a hlok na chau lo chuak don ni kan ti kha dro chu 2812.50 amount na tang hian minus 1800 hi pai ngai ta hei hlok na ani chu 1012.50 hei a hlok na hlang chok kum hi chunga hlok na chu compound interest kan tia emo total interest te pon alon sei thei bokani le ti chuan installment si han entai la hei hi direct in amount na topa kum hi nuarul pumpui ni ta helai case kan zir tur chapter ber installment si kan lutang amjia chu zuala khan no thanga kha sang kha zaria da phuk tir kan thita chuan kum kha zela 25% apunga kum hi chun atopa ru le pumpui tur amount angkha tuna kan kalpui ni ta tun bi ka hi chon helai chon installments bi ka chuan engting yani to don kan en china installments ti thumal hi chu in share thinangin thil reng ba leiba in ei chuan poisa in ei chuan entina na I thianu ta kha thianu khomo poisa
za chi mi lo han tir te chuan kar le kem ka ru lang chenga le pek le kem ka ru leng chenga ti anga kha tianga kem ke ma thil kan rul anga hi voi khata rul zo lo wa adota po kan rul le adota po kan hun chung arul hun chung kha arul hun chung kha voi khata peting ta pop lovina anga sabera kem adol le po kem adol le kem tiang khan arul king khata a kan tianga kem kan rul hi installments chu ni ta le chuan zuala hena hian sang khat zariat tho hi thanga hena puk ang khan an ngai taula an bultan na kha sang khat zariat tho ni ta le chuan kum khatna a khan kemarul don ta le kum khatna khan a first year a khan in kum khatna khan kemarul don chu first installments ani dona a second installments kha a kum hi na rule dona mun hi na kal to don ti na le chu ta chuan kum ni arin puk tho tak na chu avoi khanna kemarula dot le kemarula ti ang khana kal wa to parul na rul huk khani ta helai bi khachu tro ta chuan kum khanna kum hi na kem helam pangsong hi kum khatna ani anga helam pang hi kum hi na kal do ne chu ti ni chuan a installments rul za tu rakha tiang khanin enti na kan peng chewa an akala ti chuanin zuala hena atopa kum hi chunga rula hela hian aron rul chuakha 1250 ni ta se hei kum khatna line ani chu kum khatna khan 1250 arula kum hina 1250 arula abel khom veka pumpui kha amount kan ti thota ni chu mo chu 2500 ta hianin la chok lawin example ka mang a chodan tak hine kan soidon a chodan kala soidon lo number in a figure in ka fill up pop china ri chu helai entir tumber tur chu atira leiba sang khat zaria ta oma chu sang khat zaria chu kum khatna arula kum hina rula arul zo pumpui nuwa chuan zuala na alo dong pumpui chu kum khatna adon le kum hina donan bel khom khan ai amount pumpui chu sang hi zanga khadong le don chu hei amount tho khani ti chuan a amount sang ni zanga ron chuana tan hian line ni na kal ta bi ka mo kum khatna kum hina chuan hemi big turata na helai kum khana arul thota hi hei installments kan ti taka khani ta ne hei installments chuni ta ne chuan hei po hi akum hi na rul po kha installment ani ta ne installment lo ni ve ve ta phota hei hi chuan in ang che installment hi soyani thin ta atopa amount pumpui ron hole hemi adon le pumpui 2500 kha in ang che na an then tina ne chu hei hi mon thena chu first installment atizat hinianga second installment atizat hini dona chuan kumthu main rul phe chuan hetianga hen tar khata nun chuk thalenga third installments po kha in ang pay back to installments chuni don ta ne chuan hemi in ang tur hi chuan 1250 ve ve ni tur si hi chuan akum khan nai a first year ai ta hena time kha time anga kha hi 1 na first installment ni vain a 1 year na 1 aron ni dona a percentage ka chu 25% zel khani ta hi rate of interest ka ta chana kum ni na kharon ni ta hei a tum ni na a rate po 25% taron ni thota a time period hin ang talota chuan in calculate khuna po time in ang lo na chu anon siam chua tir tum in ang si an ni chuan helai atira a leiba hi a cho na bultan na turata na 1800 helai kan manga hei principal atana direct kan mang ang lo khan hei poi kan then darangai ve don ti na ni principal poi kan then darangai dona chu principal kan then dar tur tak chu atopa in ang chia kan hisab dona a time in unbox lo chon number in ang lo kan then dar angai ta ni hei mo chu har lai tak chu ne number in ang lo in kan then angai ta entinan tun khei sa chon hei sang khat ni ta se hei zaria ni ta se hei hi 2 years angin kan chu dona wangin a principal hi tlem zo hi kumti nai na chang dona kumthum na phe jona tlem tel thina ma se he principal ba atira lei ba hi kan then dara wangin hemi te pahi bellet le kha chon khi chuak nge tur ani tinani chu chon in anglo khera kan ti na chani chu helai ka chu a time kho 1 ani dona a calculation a chon a time kha 2 ni dona anron target chua number tur hi ain anangai don sia chu wang chon hei online ani ta boy ta noi me ni chon hei hi principal ma sabber leiba kha hei a leiba be ra khani ta ni tro a leiba be ra khani ta chuan mun ni in kan han then dar saka hei principal thawala nia chuan helai tarbi kha tan hian mo
chuan hei hi principal tho la ni boka helai tarbi kha tan khan principal kha chi hin kan tender ta ni installments case bi ka chuan ti chuan helai ang chin han en tawla principal kha rate le time mangin kan calculate amount na chuak khan helai tang chi en hemi ang hian ang reng principal oma rate oma time oma hei hi ron chuak ta hei helai chin zong hi hemi chin hi hemi tlar na hin ang renga hemi chin hi hetiang tho kha ani vele thawa chumi om je chu hei principal 1 kan ti mai nga hei principal 2 kan ti mai nga ma se helai chiang te chu principal 1 le principal 2 kan bel hian khi chuak nge turani tina ni chu chuan installment si ain anga then nge thin bok ti kha shele bok mula chuan aron chuak ta ti khani ta chuan helai kheng tan hian mo hei helai chin tan hian principal ania rate ania time ania helai chin tan chuan hei hi a amount ve tu na mai hei hemi step ang khan mai a amount 10 khat tina ni chu hei a amount 10 khat le thonia installments kan ti taki amount 10 khat ani amount paying 10 khat ani mo chu bang chuanin installments kan ti hian a amount angin hemi te tan bi ki chuan man mai tur helai tar tan hian principal rate time amount ti ngai mai tu ne chuan amount ti hanzia le bur mai kha amoi lo deu wangin helai amount tak te amount phel ve chu installment chu x tin an sei thin ni x tin ka rong denote thin dona hei x ani rate kha chu ngai renga time kha a first a second om ta time hei hi kan kal kong thur chu ni ta ni hei hi installments in rule dan chu ni chuan hemi installments chain ka siam hi hemi zu hian ka chok chinanga aron kal phunga kha in lo man don helai ki poimo deu chu in riat nge tur ka du chu p1 le p2 hi helai p a leiba ha saber kan split khania anin belin khi chuak le nge tur ani ti kha riat chat tu ni chu p1 hei le p2 kan bel hian helai a chi pa ma saber principal lian khi leiba ti me a fiana na leiba khi chuang nge tur ani leiba atir beran leiba hi p hi principal lian kha hei le hei bel chuan khi atluk le nge tur ni tina ni chu hei hi 1000 ni chuan hei hi 800 ni chuan a bel chuak kha hei le hei bel chuan 1800 a chuak tu ni ti kha helai hi chonan ka hmang na sadon ani chu hriat tur chuan tum thuma anin rul chuan a tum thumna om le phe chuan p1 le p2 le p3 in split lenga chung te pathum chuan an bel chaw khi ni mei tur ani ta p1 plus p2 plus p3 ti na kalanga chu apum puya atira leiba ki principal lian ki tuk chuang nge tur ani ti kha hriat tur ani tura kan chok chinanga equation vek hi 1800 case to we kan chok chinang le kan chok chinanga hei ta pokhan kan soi to kha principal hi minon pe a rate time om boka atopa amount formula hmangin kan chok chuak thei tro amount min pek sa chuan atiran leiba kha chok chuak le du taila kan chok chuak thei kan tiang chia khanin leiba zat kan thria leiba tangin tikhan installment si a chok chuak thei don ani installment si kan chok chuak do chuan helai amount hi chu chuak don chiang sa mo chuan he chapter shrim installment sa hian leiba chok chuak dan le installments chok chuak dan chin hi equation oma text a khan chu question som panga vela oma khan question chan ve vel khan leiba chok chuak dan ne installments chok chuak dan kha chan ve vel ni la voi kha chok thiam chana dang chu question chu chok thiam vek theini leiba I chok chuak don chuan question a khan installments zat question in a ron peng chenga hei zong chuak do don ta la chuan installments izon chuak do don chuan atira an bulton na leiba zat kha question in a peleng chenga he pezel don che hei given mo helai case a chuan leiba izon don chuan hei hi given zo kan ila mai tina ri ta installments si lo chuak chuak ngai ni ta se hei hi kan la shela wang khan ngai wala 12500 taki hei ron peng cheunga he da tang hian in kal thang installments ron chuak tuk don ani chuan amount hi chu tikhan bel le me amount hi chu lo ngai poimo chu installments thleng hi lo ngai poimo te wo he pek cheu chuan a kalanga installments I chok thang tina ni chuan chu hemi thleng thatur chuan installments chok thei tur chuan he bulton na pek cheu ngai leiba kha given a mangai mo chuan leiba zo khi a tirami hi he omlo ta se he hriat lo ni ta se
installment si ape sang chunga 1250 ta tang khan in chocolate chunga he chok le mai don tinane atopa he anron bel chunga 1800 chok le mai don chu chu du zok zok hi cho chuang ha sak thaya example la ta na leiba cho chwa da hi kan shil pa sa dei teng chu installments pa chu hnunga zo kan chok don leiba cho chwa da tur chu he lai leiba hi la shriat lo ni ta se question oh chuan installments ape sa don chu wa chu ta tang chon in chok chho chin don chu tiang chon ti chin teng wo rate le time hi chu compulsory given a ve ve don a rate kha 25% ania time kha kum ni tro in ro don ka 2 years ania chuan helai mi kan target kan han zum chua tu ne hemi zong chok tur chuan installments so mangai installments question in a ron pele boka chuan chu rupees 2 helai hi chu atopa ka bel khom le na me hi lo care vak du so hemi to ber hi chu hey installments ber khan me 1250 each ve 1250 ve kha min pe khan tan chuan installments atang hian leiba ki cho cho ka tum do ni chu hei zong hi question na min pek ani ta ni here in tianga hei given hei in nei ta kan chok chho tan chin ange chuan kan formula man tur chu hei char hi ka mang do no hei char hi ka mang do ni chuan now a first year lampang hi ka chok chho a second year a sangin ka kal do ni hei sang ve ve alu chho ngai kho first year hi kan ti ma saberang chu a first year tan hi chuan hei ai amount ani dei don ka ti kha helai chu total amount ani ta hei lai chuk thatan hian principal rate time hei amount anga ngai hri tur ka ti kha amount ang khani ta ni chuan chhodon ta ni hei hila hriat lo zel khan ta helai hei kan hre chhawanga ti chuan khi chuak chhodona amount zo in hre sa a principal in zong duwa chu wang chuan principal formula tang hian lut tai la hei char hen lut don ya installment zon huna po hei kan lut chong chuan hemi tar chawni vain p1 ni te mai nga p1 formula hei char hin bang don yo amount 1 plus r by 100 to the power time helai ke second amount khu chu hei chu total amount pum pui khani ta hemi ho chho tan hian ne ka chodon helai ta na a amount chu installment se hini ta ni hei a ts ya poi amoi ka ti chi lo x kan mangi ta hian chu hei amount ngin ingai mai tina ni chu so ti chuan cho chun zom tai la time p1 is equal to x tak hi in thata 1250 tro 1250 chuan rate kha in shabok ta 1 plus rate kha 25 ania by 100 ania chuan time tak hi avoi khatna ani vain p1 tan ani vain time po kha au 1 na khain mangdona time 1 tro chuan p1 is equal to 1250 installments kan izela chuan ta tak hian hei kan cancel tenga 25 by 100 chu kan ti photo 5 for 25 5 2 are 10 5 1 is 5 5 4 is 20 1 plus 1 by 4 ani kha 1 plus 1 by 4 to shortcut ang khan 4 hitop ani anga chunga jon 4 plus 1 5 ani mai ka ti khamo hei hemi pum pui tang hian 5 by 4 chu kani chuan power ta hian in 1 a oma 1 ka chu pakhat ti na ni zia pongai khan to lawa chuan p1 is equal to 1250 c line hei ain bin let chawanga 4 by 5 tro cancel thei ta ni hei le hei 5 5 2 are 10 5 5 are 25 0 tro 4 0 are 0 4 5 are 20 0 na manga 4 2 are 8 9 10 1000 p1 a chuak ta chawa 1000 kan tha thiam mo chuang hal mai ni tro chuan a p2 na phei chun ol mai khopa nangi chuan nuai henin ziak doni o p2 na kan kal le p2 po kha formula kha amount 1 plus r by 100 to the power time manita chuan hemi hi a sangin tian kan chowain hemi sang ta na a amount phel then kha chu heania chuan chuan amount ti ji hi moi ka ti chi alo ka ti kha x tho ziak tai la tro chuan p2 is equal to x come in pesa hi installments apian kha 1250 nita 1 plus rate kha 25 by 100 to the power time kha
kum hi na atum hi na ni to vain 2 in da chianga chuan 1250 helai vel tia kan han simplify kan han cho tet kha chuan 5 by 4 chua kha hi chu in thave to chua dan po kha power hi ta hen 2 ni ta thung ta ni chuan p2 is equal to 1250 sira hian an hain le ding sawanga 4 by 5 multiply by 4 by 5 hey cancel le hum kha ngai ta tro hey le hey han cancel khan han en lok te p1 a khan helai chin jong te hey hey ang rang tina ni chu in mu thia mo ai nang rang ani helai bor vel jong cancel khan he sang kha ta chuak to tro kha helai bor vel jong ai hian hemi pum pui hi in cho te to sa sang khat khani tho vain hemi pum pui ai hian sang khat da ro wilan me no into 4 by 5 tira tro kan tha thia mem helai hian 1250 into 4 by 5 kha hey 4 by 5 voi ni ta nen la ding sawa hemi tak hi ne ta hen hen la ding a voi ni kha chuan helai part tak hi chu tan kan lo solve to 1000 kan solve chuak to thawa kan solve chua to sa kha ta hen sang khat khampang me la ka tina ni chu chuan ala thaleng he he chu ta formula tang tlar thak fak ai hian hemi tlar chaw tang hian tran popila p2 izo don ka chuan mo ti poina ti dei thei ka tina ni chu p2 kan chok te mi ti khan p1 ai chaw chua sa sang khat kha ko p pop la hei sang khat hi multiply by hemi 4 by 5 ron in let chow khan voi khan non le la 4 by 5 hemi a last a ending a hi hemi tak a hi mang dei ma la hei zong zong ziak lo hian p1 ka chok zo chia p2 a chuan hei ka copy chow tak nga sang khat into hemi non mai tur aron a chua chan ka chu he tain ka soi kha a reality a chuan he formula tang aron lu thavek thone ma se ti hian ton pop mai ro ka ti na ri chu chuan in lo tran ta pop ta a ti khin ta me soi non le o p2 chu hei copy popular sang khat hi into non ila 4 by 5 in ti na ri chu 5 1 is 5 5 2s are 10 0 0 cancel la hey multiply la 2 0 4 0 0 4 0 0 4 2s are 8 p2 a chuan 800 da chuak ta p2 a mo kan plus so che khan hei p1 le p2 plus khan leiba chuak thei ti kha ta hen ka lo soi to a therefore p1 plus p2 ka bel chuan tro leiba hi chuak don tinani chu a leiba pum pui kha chuak don tinani chuan p1 kan mu chu chu sang khat khani ta plus p2 kan mu chu hei zariat khani ta leiba hi chu leiba lo la tira ani chuan therefore a leiba atira an bul than na chu sang khat le zariat rupees te ka dalem lo in da thin don yo sang khat le zariat kha chuak ta na chuak le la mai tinani chu hei om zia chu ni ta mai olutu leiba ka choklet tinani chu chuan hetiang chi equation ho zong zong kha nakina karon soyanga chu ho chu hetiang equation big ho chok kan thang na chu kan chok doi chuan pakhat ka chok chinang o textbook ami pakhat kan chok chinang leiba lampang hi kan zong na sa leiba zon chwa don chuan ange min pe ngai kan ti kha installment so mangai tro installment setting kan kal chhota a installment setting hey installment si amount them ve ve ni he lampang ta na amount them ani he lampang ta na amount them ani amount place khan formula khan x in da zel don tinani chu hemi a main formula kha chu he ni ta chuan a1 a p1 and p2 tan hazon p1 is equal to amount pum pui ni tolin amount them x installments kha in da nga hey formula ni weber ta ka chu oh hey hi x hi installments tinani ta hey hi in mang thin don tina hemi a them p1 tan p2 tan in ti huna chuan x zel kan tur helai kha amount zona hianin compound interest total interest zong tel ro non ti thin ta ni total interest zong tel ron ti thin ta total interest kan zon don zon total interest so eng ti na nge kan ti chuan leiba ti ra sang kha zariat kha zolan midanga puk ti ra han kha thla ti khan installment sin ti za da rula atopa ti za hi dong ta huk ta ni a poisa ti ra invest ka he ni ta topa don le le chu he ni ta apum pui a dona tanga a ti ra ta sa minan pu pai le mai khan amount minus zel khan ta ni amount minus principal zel khan me chuan helai case a chuan amount hi 2500 hi
installments equal installments atanga ron chuak ani ta installments voi khat hi 12500 ni chon kum thi ni chon 1250 voi ni ani mai don ta tro amount hi chu the 1250 voi ni khana siam chu wang chon ta ta khen amount place a hian 1250 voi ni 1250 into 2 minus p ni don tina ni chu 1250 voi ni tina ni ta 20 are 0 25 are 10 2 2s are 4 and 5 and 2 1 is 2 hey 2500 chuak chia mo chu minus hey hi atopa hlok na pum pui tangin atira ba khi payanga 1800 ni ta chuan ron chuak chu enza ron chuak ta a hlok na chau chu 700 in a hlok tinani chu a hlok na zong chu 700 in a pum pui a chuan chu a total interest chu ni chuan total interest in chu don hian atopa hlok na pum pui amount atanga principal pai tu ni ta chu amount ron siam tu chu in equal installments te kha void ni chuan void in multiply me tu ne void thu mani chuan a time azil khan 2 ni chuan 2 3 ni chuan 3 4 ni chuan chu wang chuan a time zat in n khan a installments ka lo multiply zel ula mo a installments a pek kha a n zat khan a time khan chu hey n void ni na tun case a chuan hi chuaka chuan ta tak hian installments x apiang kha n in lo multiply ula chu p in minus ro tina ni chu atopa total interest in chut le du mai ni chuan chu total interest formula ang reng dewin hei soi ta ila total interest mina chut chuak le du khera ni chuan topa khan a installments ron pe ka piang kha a year nen khan kan multiply khan installments voi ni chuan hetiang 2 times khan amount siam theya amount minus principal ang khan kal down se chu wang chuan installments a piang kha time n in low multiply la chumi chuak atang chuan principal an bultan na kha pai thin tu ni leiba kha chu enge kan ti chuan ta hian a principal kha a tir bera a ba kha pai thin tu rani hemi tar mang hian a topa hlok na pum pui kha a hriat ve thei tinari chu ki formula tan han tu question leiba cho chuana bi kha ka chocolate chin photang installment zone kha kala soi lo neo leiba char chi khan kan kal do ni chuan hanen chin teule helai question pathum karon dai en lok teule pathum arwal kan ti sin do ni chuan he pathum hi question in da min pek sa thau ho kha ka soi chinang heng pathum hi ama saber hi in textbook question number 15 khania Zela borrowed a certain sum of money Zela chuan poisa inga muzat apu ka tinani ta chu zuala hena kan ba pu ga ni nga tiro zela kan zuala ka ho so sia zela kan poisa inga muzat apu ka inga muzat ani so asoi mi ala apu za da ka ani zon mi hena ava ba ati kan zu leiba chu soi du mi ala helai min zo ta ni mel khop mai certain sum of money tinga la hei chuan at the rate of 12% per annum 12 hey rate how we chu compulsory given ani don 12% per annum compounded annually akum tete anin rule doni he paid it back in 2 equal installments in ang che voi ni na rule dona chuan a installments za chu ron soi chun jom ta hala he paid it back in 2 equal installments of rupees 39200 each helai case heta hian 39200 each in a rule don tinani chu 39200 hey poi 39200 in a rule don tinani chuan a rate hi 12% angin ti tur ni ti talan question khan kum khatna kum hi na ngin kal thawang hei mo chuan a leiba za takhi kan thriat lo chuan helai p1 hi kan thelo phota hi po kan thelo a han bel suwa poi kan thrami lo ani chuan kan question na zo ta chia what sum did he borrow atira apuk za hi engzat nge he zo ta chuni tu na kan kal phung chian kal mei tu rani question na min pek zong kan list chinang number 1 15 tan hian here kan nei ho zong chu 15 tan ki chuan rate hi chu compulsory ni ka di kha min pesa nga 12% tiro time kha injang min pek kha kum ni anin rule dona 2 years tiro chuan labor zon chuang ai don chuan installments min petang nge ta ne installments min peta a chu injang min pek kha installments kha rupees 39200 min penny chuan kan cho chuangai chu
find the labor mo find the sum borrow chu labor tin mizo tong khan kan ziak mai po labor kan lak ti lok hei soi ka tum bera chu ni a hei hi zon chwa tur chu ni ta ni chuan question number dot le hi in text atanga kalak thawnia question number 12 ani ta ni kan sia le chinam 12 ki Jaden took a loan from the State Bank of India SBI tangin loan avala kan dison poisa ka bank ka train of pu ka ava ba avala chuwa ka antitani bank ka poisa in va pu ka in valak chuwa ka nakila la rule le to ilei ba ni thawni chu leiba ti khan ka soi lak lo that oh loan ivala chuan at 12% per annum atile ngala compounded annually. He paid it back in 2 equal installments in ang bokina pele dona tita chu 78400 each titani chuan find the loan ki alei bazar ka loan alak taka kha zongro min tele tani kan nei ho list leang hei chu compulsory min pezel time po kha kumhi ni tam pui ni 2 years oh chuan installments min pe boka installments to min pek ang khian 78400 each atita hey 78400 each ani don p1 line tan khan a amount na iman tur x tur kha 780 han me helai tan pani don tinani chu chuan zon tur chu atopa hen find the loan leiba tho kha atira loan alak apu beraka share ngai ni apathum na hi ron bum anon tum ve ta khop mai hi chu min bum thai nge min bum thai lo kan chinango a motorcycle was sold by a shopkeeper for cash down payment of rupees 3400 along with 2 equal annual installments of 1200 each. If the rate of interest charged was 25% per annum compounded annually, find the cash price of the motorcycle. Here, min pek how can list vengi a question ina so imbere poi kala shilawang rate min pe a 25% and ya time kha n kha kumdi chung thone 2 years in a rule dona chuan installments in a rule don thu kha soine question in enthale tewle helai tak hi a tricky lie chunita a motorcycle was sold by a shopkeeper for cash down payment of rupees 3400 tina suchu motorcycle kha ivalei don ta bike ivalei don ang khanin ngai lok teu bike ivalei don ta khoyamo chu e bike lei tura chuan i poisa nei tang khan cheng sing thum le sangli i pe thapot tina ni tani cash down payment ti takha hi thumal thar pakhat kan thriat hi cash down payment cash down payment kan ti tak hi motor ivalei ta kha i motor valaya khan sang thum zali i peking la photta a furi ni la pelo ni chu a furi la pelawa chuan a bak chu kalo bameyam ititani leiba inei don ani chu a bak chu kalo balo mayam ititani sang thum zali ka pe photang chenga chuan a bak chu kalo bang itinani cash down payment ni chu a full la pelawa down payment te mazong kan va pe ka hi ni tani ba ila nei da chiang ta ilei ba chu ala chiang ani contract alone leiba tak chu along with 2 equal and 1 installments ta kalei ba zong khachu installments in karul to meng che tina ni ta ni 1 2 po rupees 12000 each in karul ang che itini leiba ila ne ya chu ila sha chuang lawa ileiba tak kha kan zon chua tur tho la ni tina ni chu helai kha chona ollu tu ga hemi big hi klemina a question here on dang deuh leka leiba cho chua tho ani hei dora phone po vele ula a fu lai pe lo jon kha phone kha sanga ka pe phodang che abak chu installments in na kuma tlem kumle tlem karon ro lang che itita chumi iba ileiba ta ka chu ni chu tu na karon khel me ka chu chuan a leiba ti chu hemi installments hi each kum hi chunge tianga ro don jon hemi voi di plus khani me lo mi hei voi khana ne voi di na ani ngot lo ni installments voi khatna le voi ni na khachu apung te na chut vek to nun ta apun ma a leiba pier kha a leibang yer ngana kha ani ka soi tum chu leiba kha mo
helaya installments pahi kaplasa kha anu ka rule dur chu ni mai lom ti ngot kha installments sai chona pung chu tel sa vek ni to apung la tel mi alawa abai man pure a leiba helaya tira leiba tak tak kha apung la chu lo mi kha ani chon kan question khan leiba chuk chok ba min ti mi atop zona hen ange zo ni chon find the cash price of the motorcycle ti dei sia ti chon cash price word thumal khain rian le ngai ta ni cash price kan ti hi cycle motorcycle man pumpui soinani ti introduce cash price CDP kha affecting tax sa kem te khani ta motorcycle oma he motorcycle ania aman pumpui hi cash price ani ta a chuan he motorcycle cash price a hian CDP claim ava pe a chu cash down payment kan te sang thum exam pe kha sing thum sang li a pe a no ba ala nei chiang ta hian leiba ala nei a he a leiba chu installments voi hin a rule don atitani installments voi hin min pesa kan question kan 1200 in a rule dona hemi installments min pek sa chuan installments kan nei sa atanga cho chawa p1 le p2 chowa leiba cho chho mang khan leiba kan chok chho don ta ni a leiba hi I chocolate cho char char I cho chho chi khan entim nan mai singli ta lo ni ta se I cho chho khan a leiba kha aba alaba kha a leiba kan nei to le alo pek ting tlak to sa man kha ibel chuan motor tak tak man kharon ni chiam cash price kan ti chu aman pumpui ti na mai ni leiba I nei photanga leiba I nei nuwa a leiba alaba le alo pek ting tlak to sa tlem te kha ibelanga chuan a motorcycle man pumpui kharon chok chok dona leiba cho chho ba ka hian cash price atopa in chok chok don ti na ni chu cash price eng ting yaron chuang kan ti chuan alo pek ting tlak sa to CDP le a leiba kan cho chho thar sa bel mai tur tinani he hi le helai ka soi du ber chu he ni tani hey a question must ber 15 a can azo chu find the sum borrow anin an launan en den teu mi pakatin poisa zelan poisa certain sum of money puka en le lo ngo chuan chu 12% pan na mina rule dona kumhi chu installments 39200 each in installments min pesa chu da tang chuan a leiba to pa kan chok chok dona helai leiba tia ka zia hi samboro tiaron soi kheni ta chu leiba ti lo hian samboro ti nin soi me a question ina so yang zel khane mai number 2 a hi chuan Jaden took a loan from the State Bank of 2 Jaden a loan la chuan 12% in kumhi chunga rul dona installments are 78400 ve ta dona chuan a leiba kha p1 tan le p2 tan ni chok chong a leiba pumpui ron chong a leiba kan ti taka banking lampanga chon loan ti sap tong aron mangta chu loan ti nin mang le mayang chu leiba soina tho khala ni ve kan loan mo chon helai bi ka chon motorcycle bike avalei khan claim azong ka pe photang che ti ta cash down payment a pe ting la phota chuan a bike man pumpuya khan ala pe zo lo na sa singthum sang li chok a pe ni chuan aba tam tak ala ba chu alei ba tak chu tun khei sai chon loan ti khain me to lawa samboro poisa puk poni to lawa ba kha chu ni thau si ni leiba ala ni thawa tiro thil kan va bat claim ka petling tla claim ka la ba khawang han ka ba tak ju tlai khei sa chon leiba ti tong ka main balance ti in hang thin do ne khatiang di ka chon ma se an tum chu ba soina ve khani hela chi leiba cho chona ve khani hela in cho cho dong chon question ina soidana zirze in leiba ti kha translate na tan thumal pakat ka manga a question a zirin leiba samboro ti chang o manga bank lamba chon loan an ti thina khatiang ba kha chuan thili valaya claim pe ya ba ilane ya kha I ba ta installments in I rule dona mo I installments a rule na za tur chu question in aron pe thau cheya chu installments aron pe pang chu chuan in chok chawa a ba kha I chok ta chu leiba thau ni wain ma se helai case a chuan claim pe labang balance chin kan soyang le question number 15 him has a very kan chokane hey hi a given kha chunga zia tu ni ta han ka zek do he ring me ngo a chunga injek do ne ni chuan inte kan ti kha installments kan nei sa
P1 le P2 hemi formula zel train lo pui pop ro ka ti ka kum khan ni chon kum khan x ka installments kan thesa hai 39200 1 plus rate ka 12% power 1 chuan bracket chungi chu 4 3s are 12 4 5s are 20 4 2s are 8 4 5s are 20 chuan at shortcut ang chi ka chuan 25 an wai omanga achunga chuan 25 plus 3 chu 28 ani don tin ani chu helai bor zonga chuan 39200 divided by an wai chuan hemi pumpui ai hian kum khatna ni vain zia phongai ka tilo chuan hei hi tain chun zo meng o kan hat le linganga 39200 into 25 by 28 chuan 7 in a cancel here 7 4 is a 28 timetable thiam sian ngai to me ta chuan 7 5 are 35 39 are 35 filax chuan 4 la banga 42 to 7 6 are 42 0 0 draw 4 1 is 4 4 1 is 4 4 4 is 16 0 0 1 4 0 0 le 25 multiply to 3 3500 rupees 3500 hei chok ta ni hei hi kum khatna P1 kal chawa ta hian 35000 chok ti na ni chuan kum hi na chu dam kha chu a shortcut ang khan ka ti ang khan mi hnuai a za P2 shortcut chuan hemi ring halila 3500 hemi hin non me 25 into 28 ka ti to hamo P2 tan chuan cancel le ta la 7 4 is 28 7 5 are 35 0 0 0 draw 4 in he cancel le thaya 4 1 is 4 he 5 he 4 1 is 4 4 2s are 8 4 5s are 20 0 1 2 5 0 le 25 3 1 2 5 0 hey a P2 na ni tani chuan P2 na chu 3 1 2 5 0 hani ta mai ta chuan atira an bultan na leiba pungpui chu bel mai tu samboro tin an soya first case ai chuan P1 le P2 kan bel khan leiba chhuak thei mo 35000 plus 31250 ni chuan kha leiba chuni ta ni 66250 chuan adon le poi all down tu don le po hi question in thak tai na jeide na khan bank ka paisa pu ka loan ala chu a loan pu ta chu find the loan ti khan question in Mizo khan ita chuan find the loan leiba thau soina ne samboro ti te loan ti te balance ala bank ti ang ho kha leiba ve kan ni ka ti kha chuan P1 in cho sak lenga a formula ka chu hei zel hin han tu ni ta a P1 hi kan la shelo ve ta khami question tan khan chuan a installments min pek sa chu question a hian 78400 draw chuan xi a chuan kha kan hmang le thea 78400 chuan rate of interest a hian 12 thau ne ti khan in chok thlanga anang manin hein ti chinang a loan a khain ron threnat men ta hian samboro equal to P1 plus P2 ti to lawin engin man tong loan equal to in ti to men kha chu leiba soina thau khala ni hey question number 2 kha har lawain ti chinanga ma se azo belna khiana to ba khian and the total interest paid by him total interest atopa pum pui ang chi kai he lai total interest formula ka da to kha total interest formula chuan x installments and multiply by time ka 2 years ani chuan installments min pek sa 78400 le 2 multiply ula chuan chumi tang chuan a leiba a principal a leiba ber hela in cho chho kha in maina sanga chho le me a to ber hi kan soi chinang kale question hi
nên để tay lá kan soi fia na sa to bokam zia chu ka soi to lo ma bai ka le ni mai a bai ka le khan cash down payment kan ti kha poisa pek king ta kem te khan mai o cash down payment a pe a chu 34000 a pe ti question an kan hua chuan ba ala nei ti kan thria theina chu along with two equal annual installments ati tlata along with a chun zom na chu installments in sing khan le sang hi zel in ka pe tong che kum ni chu ngatia a installments a khan sing khan le sang hi zel in ka pe tong che ati ta mo sing khan le sang di na pe zel to don chuan ba ala nei chiang alo chu aba sing khan le sang ni hi chu installments a ru tur chu apung te ran chu to sa ta aleiba appear kha shedu don ta ila number te hangin example kan soinga a hria thiam alom dewang bike pakhat a oma chuan chu bike pakhat man chu enga moza ta ni kan la shelo ni bike pakhat man kha chuan cash down payment claim ka lo peng che chenga ka peng che ti ta poisa in quality lem na ni chu ka sei chenga ka peng chenga abang zom chu ka lo la ba ange ti ta balance nei chianga ba nei ni chu balance tak chu no chu balance tak chu lo hre chuak ta ila kan thia chu he balance tak i hria chu chon cheng som te lo da se balance kha tro ani chuan a bike man pumpu hi engzang en ti chuan 10 plus 5 kha ibel chuan 15 bike man pumpu chuak theini chu bike man pumpu hi cash price an tia zona khan cash price min zot ta si ya cash price zong chuak tur chuan ala ba akha balance ka hria ila alo pek king tak to sa tlem nen khan belila chu bike man pumpu ni don ti na ni maya a question hian labor chok chok ro mi ti lawa cash price of the motorcycle atema se labor zon chuana ang chi manghia a labor shun thimo chu cho sak ve phot tiang ka ti na ni chu chuan labor cho chwa theina tan chuan installments om zela ngai kan ti installments aron om ta chia kan chok chinang on tai kan chok thanga kan man meng hi churak to maya a given point kan ziak thanga hei big chu rate min pe ya time min pe boka and installments min pe ta boka installments in a rule dona troka chu rupees 12000 in karulang che titani each chuan ba ala nei chianga leiba tema pe ya singthum sangli pe ya apek ba ka khana la peking tlang lowa khami leiba te kha kan jong chho dona kha leiba ka chu loan ti chi ni to lo samboro ti chi poni lowa balance kan ti done balance to be paid kha zon chho ka tung don ta ni balance to be paid khamo chu hei question na min pek ho jong khani ta cdp ka chu om lo ang vel ngai ro lo peking tlak to sa singthum sangli ka chu kina karon soi chun jom me le now P1 first heavy principal kha installments amount of manghian kan chok le china x2 installments here nita 1200 rate kha 25 power 1 kum khanna vai khanna tum khanna ni vain 1 oh shortcut chuan hei hi 1 plus 1 by 4 kanita kan shortcut le zo chon IELTS heavy bora hian IELTS chun hoya 4 nenga chung 4 plus 1 5 avoi khanna ri wangin avoi khanna ka chu ti khanom se power ka ziang ai kher to lawa chuan continue wang heta hianin 12000 into ein ding chuan 5 1 is 5 5 2s are 10 2 la banga 5 4s are 20 0 0 4 0 are 0 4 0 4 4s are 16 4 2s are 8 9 rupees 9600 rupees 9600 hi a principal a first principal zo khanita hi
ta hian 9600 ang khani chu chuan again p2 na p2 a chuan formula tang tan le point a point me lo heta train tan ula time ka 2 in a kal do na ma se a top tar kham han dei thei ka ti ang khan time mang dei la chu chu a principal ma sa zo hi ziak to pila into non in a 4 by 5 in 5 1 is 5 4 ala banga 46 to 5 9s are 45 anyanga 1 ala banga 2s are 10 anyanga 0 4 0 are 0 4 2s are 8 4 9s are 36 4 1 is 4 5 6 7 7 6 8 0 p2 chu hei lo chuak ta ni p1 a hei chuak a tro helai thleng ka p1 khani p2 a hei lek tei chuak a chuan a leiba kha tun tuma chuan a leiba chu hei le hei bel khan taina chuak le mai doni ala ba kha ma se tun tuma chuan leiba kha balance chin kan soi tonga therefore balance to be paid pek ngai chu p1 plus p2 draw 9600 plus 7680 ti chuan hei le hei kan bel chuan 0 8 12 9 10 16 17 17280 17280 hei a ba khani tani balance khani tani alang to war mai ti kha chuan chuti ni chuan bike mana oma hei bike ania chu a cash price hei control tani cash price hi control ni a bike man pumpui hi chuan a pek king tlak sa cash down payment chu singthum sangli pe thing tla to ti kan ria chuan apung telmi alawa atira ala ba ngo kha leiba kha kan han chut let khan a leiba kha balance tin soi taila a balance chu a leibang yalan chu 17280 khan tai chuan zonai na min zo chu leiba cho chwa dan style mang khan kan chok phota leiba theng ni chu hei tigan step ka p1 p2 train kan han chok chok me ma se leiba ta khimin zo ni lawa a motor pumpui mana ka cash price kamin zo ta kha cash price ka chu ishia don chu na all to kho mai tro cash price of the motorcycle chu atira ke ma zo nga peting ta cdp mo singthum sangli aba kha chu tel la chu motor man chu ni mai don ta aba a balance nen hian bel tai la chu te kan ti thei cdp kha 34000 nia a balance la bang khi 17280 khanita chu ti ni chuan bel mai tai la hei le hei kan bel khan cash price chuak thei kan ti khanita rupees 51280 hei motorcycle man chu tinari chu leiba cho chwa dan ani ber chu tu na kan zer chu installments a omanga p1 le p2 leiba kha akong chu ni chon leiba ti khan a question ina zerin samboro po ani chang omanga loan ti chang an soi chang omanga balance ti chang om don tinani chu chon tun ke si hei kum ni zel ang khan ani ta kum thumani pon hupur lo tu ne kum thumaron kal chuan kum khatna p1 in chok chok ka tro p2 in chok chok ka p3 in chok le don tinani maya to p3 la chu x hemi formula thawini anga 1 plus r by 100 to the power time n a khan 3 ron ni to don hei aro in la chok ka voi thumaro in la chawanga chu a shortcut zong ang chuan p2 ai mu chuaka 7680 kha non le sakla 4 by 5 in i chokanga aron chonga chu p3 p4 ni pon inon sak zelanga ti khan chuan p1 p2 p3 in ai khan ta hen p1 plus p2 plus p3 i plus form vek na chu alei bazar khan zel don kum thum pon ise a harlo chuan a question an pui sang te text question number sang te chu heng ho hi ania sang te ani heng ho hi inang manin heng ho hi cho in lo tumanga chuan question 10 khata hianin compounded half yearly ti in mudoni
half yearly compound tur bi kha in compound dan tura khan half yearly ati kha adang lamna ni adanga compounded yearly ve kan lenga in en hunai thamenga half yearly ni to chuan a rate kha question in arun da kha 12 ni ta se chumi chan ve 6 twin lo mang mai do ni a rate kha in lo chan ve in lo la zel do ni 20 ni chuan 10 in mang ti na 8 ni chuan 4 in mang ti na half yearly compounded aron ti do chuan a time khan sorry a rate khan a chan ve in lo man sakanga chuan hem equation ho zong in lo cho ba ka topic thada chuan tuna kan kal phunga khan installments question in min pek sa chuan leiba kan zong chuak chho tro ha chuan ado lemia chuan leiba min pek sa thung chuan installments kan chok chuak let leang chu tiang installments cho chuak let chi chu video tharin kan zela doni tuna mi hi chu installments min pe a leiba kan chok chho question type dang le chu leiba min pe sa nga installments kan chok chuak let leang kha zong kha tun tuma clip chu ni le phot ro se